Kristamina kasopi ngai ta te ho zo se na bon chawin chibai kan bol bene he kema he Pastor Samuel Kahim Manipur Conference of Seventh-day Adventists South Circle leader kahi e tuang long ding nisim 24 to 26 October 2025 tingle Adventist Choir Mizo Conference of Seventh-day Adventists 10 new will live to Kizan ki pan santa kain sem san he he joint meeting he ta sa le thagawa pathin thula la khan do machal na he ding kinen na sang ta jong akine jina he dam sela to khom pi ho zo se hung bai thung che ding min hobung member ho zo sin pathin hinga taunan kain gel do jing be na he dam sela hung thung ding min pathin na bong chawin nom pi taw han ke pa e Chibai vek ule Mizo Conference Adventist Choir te chuan October ni somni pali tanga ni somni paruk chung hian lamka rongbol na poimo tak nein into form na program poimo tak kanon mangdona huna hian lamka lama rinna kan una zong te pathian tharau le ti salama klong adom tak kan char chek te na turin trong train nen he hun hi dilin pathian hena lo plan ila tin he huna hian Adventist Choir 10 kan hla nei pathian ina lo man tak te sa in pathian pang hun te kan hong don ani a tin tharau lama mai pia lama ti salama te po important na thajok kan nei tin turin hun hi mom le nuam tak te po ruam man le duan ani a he hun do takhi lok le nin tla tak kan han the na turin trong try na pathian he na planin lo din lo kila tin lamka le achevela rinna kan unal zong te he hun duom tak phang tur hian kan somin lo tel factorin kan ngen tak me chewani lo tel ve nge yang chen kan in hu don ya in local ve cheu don ya Adventist Youth Federation South Circle mingin chibai vekule October ni somni pali zana tang October ni somni paruk zan thleng hian Adventist Choir Mizo Conference of Seventh-day Adventists 10 pathian thule la in pol ho na kun limom tak mai man na ni dona he huna lo tel tur hian kauran member jong song te Krista min kan som vek chawani he huna hian pathian fangna lamoi tak Adventist Choir le the Advent Harmony tene na chang kan ngai thanga tin hun hununga pathian mi ta na thu cha poimo tak pastoral ram nga ka pastoral mon sang khiam te le puro fa nai tene na changin kan ngai thadon bokani pathian thu le la manga tharau lama mal som na le har thamna ro pui ta kan chan theina in mu cheu kan tum don ya lalpan mal som vek cheu ro se